Capek abis main lato-lato, lanjut makan es krim coklat. Coklat tuh. Ini ada apa nih? Ada dam-damnya. Oh, bulat ya. Pakai baju lato-lato, mainnya juga lato-lato. Hehe. Tebalnya ato-ato. Ih, baju lato-lato Dede ya. Dah, op. Ayo. Ayo main lato-latonya. Main. Yeay. Bu. Wis. Pakai baju lato-lato, main lato-lato ya. Wis. Tuh, dua. Bagus ya bajunya. Baju apa itu? Ato-ato. Baju lato-lato. Oh. Terus satu deh. Iya. Satu dua. Oh. Tuh bajunya lato-lato ya. Ayo main lagi lato-latonya. Ya. Gimana buka? Pegangin ya. Oh, coklat deh. Oh, es krim. Coba emang. Capek habis main lato-lato ya? Capek dia habis main lato-lato ya? Jadi jajan. Masih itu? Oh, es krim. Ada apa nih dalamnya, Dek? Dalamnya ada apa nih? Ada dam-damnya. Oh, bulat ya. Enak. Main lato lagi yuk. Udah. Oh, udah capek. Udah, istirahat dulu ya. Oh, ya udah. Mam dulu, makan es krim dulu. Dadah dulu dong. Dadah.